А хто там іде? А хто там іде? У огромный стай такой громадзе. Белорусы! А што яны нясуць? На худых плячах, на руках у крыві, на нагах у лаптях. Свою крыўду. А куди ж нясуць? Гэту крыўду і ўсю. А куди ж нясуць на паказ сваю? На свет цэлы. А хто гэта іх? Не 1 мільён. Крыўду не есць навчыў, разбудзіў іх сон. Бяда, гора. А чаго захацелось ім? Пагарджаным век, ім, слепым, глухим. Людьми зваться. Янка Купала. Quem são aqueles ali? Quem são? Em grande aglomeração. Belarussos! E o que levam nas costas delgadas, nos pés descalços, nas mãos calejadas? Sua dor. Para onde? Toda dor carrega? Para quem toda dor revela? Para o mundo todo. É quem os ensinou a mostrar a dor. Essa multidão a despertar do torpor. O sofrimento. Mas afinal, o que é almejado por esse povo há muito enjeitado? Ser gente.